uzathi umuntu lo abuye ezolala lapha ekhaya uzalala hayi ngikucela mama uyacela ecele ebusuku ngalesi sikhathi evela ngapha ebusuku mama ntshonelwe lilanga umuntu uyatshonelwa lilanga mama usiya ngaphi utshonelwa lilanga usiya ngaphi mama ilanga likaNkulunkulu uyakwanisa usenza okunye la ubonanga selitshonile kambe shwa umnika indawo singamnika mama ngiyamazi indoda lo seke ngambona ndingahlangana la but uhlupho lo ngikhona ukuthi imizi yonke le ayidlulile udlulile lapha komakhelwane lapha kulo uyakukhangela ubeza lala khona uyakukhangela lawo mama lapho okungcono khona abantu abangazwisisi ukhangela lapho ungatshontsha khona phela lapho ungatshontsha khona kanti mahlala la usudingela lapho kungcono khona kanti vele yamazi ngiyamazi phela ngizosethi mahlalela ngiyamazi ukuthi phela ngiwadumbizi hayi sikho lo kambe ngabiza umuntu ngalesi sikhathi nasikwazi ambizwanga mama luduku walubizwa uduku luyazibuyela asenze so mama ukuthi isikhathi indaba pho manje uzalala ngaphi asizama ukuthi sidinge lapha kulomakazana lapha kunomntwana oyintombazana yena sizamfaka lelela ibedroom ngelethu hayi umalukazana antu yakwazi ukuthi uThemba lokuze unkosikazi kaThemba lapha vele angeke kube le plan esingayenza ngapha kulomalukazana umalukazana umuntu ukhona udela ngapha kulonkazana ngowethu lo but kodwa mina mama ngingazidlala phansi nginaso umuntu bahanti balembheda nxa belembheda ngiyakwanisa ukuthi kumbe limfake ngapha kulo umalukazana vele angeke kuvume lo angithe umntana ngoba singathi ngoba benza ukuthi lo wegangu kwenza ukuthi nxa kuthombe kwenzakala mhlawumbe umuntu uyalingeka kanti phakathi usukhuluma hayi ngathi ufuna indawo yokulala abe sisho phela ukuthi kungcono wathi unkazana uyafunda kungcono ngani kumalukazana hayi ngiyazidlalela bengitsholo nje ukuthi izilimo anti lakwazi ukuthi ivini uJesu walingwayo hayi ungalingeka ke lapha kulomuzi lo ngaqala into zezilingo mashalela lapha ngathi indawo zoyiswela la hayi into sikhona lapha mama senze kanje bengikhuluma asibone ukuthi angalala njani ngapha ngoba ngale erumini kaThemba ngiyacela mama liyancedisa mina umuntu othembeke kakhulu ngithembekile mama ngifuna ukuthi ngilenze sisi akuzame erumini kaThemba ungeke uvuma hayi amazi umfana ngaye ngathi sebuya lebholi le mafika vula kanami vula mama kodwa nami kokana yabe ngithembekile aso umuntu othi angeze ukuchapha nhluphekile asa umuntu kaziwa phela mahlale ngabe ngikwazi mina ngufakazele ngithi ngiyakwazi kathi ulenze ngoya sanguphambanisa usuzilalele bakithi usulele ke intombi bese kuvusa shiwa inkazana lo sabona sisi siyaphila ngicela kungena bijana akukhulumele nyako lapha kule indaba lapha esisilungisa lo ndoda lo la haya ngeke ngiphoxe mahlalela lapha ngisesiza kunikela ukuthi ngiyakwazi anything into esizakuza unkazana sehlaba umkhosi lapha hayi uvele nje sithi kanti lami amandla akho ngiyabe sengathele kanti uyabaza abantu abathenjwa phela umuntu nxa ehluphekile kalamali lapho ekukhalela kufaka umhlubulo hayi khulileka mahlalela nje banolami Njengoba lami sengikhulumela nje wasengikhulumela ukuthi mama seyithatha njengesigebengu. Shuwa kambe abantu basathinjwa mahlalela antu yakwathi abantu bafika phela bephethe amabhayibheli kusasa umuntu angikhona uzosho umuntu lona nguyobamba inkunzi lapha. Phela efike phela ibhayibheli. Lezi insuku ivini ikhulu. Ba ma. Hayi. Angazi kumba kangena bona. Ngangena mphathe ngikutsho mama ikhona kanti ivini igundwane lo makiti lezi insuku bayalala bekhoneni. Mina sonto ingozi. Usho ukuthi wena usilikudla. Umntana nami sengikithi. Imizekeliso yakho le nto ngikithi umntana nami likudwa. Ngitsho phela sengikhulumela ukuthi umakiti kuyathola usuthi. Lapha dle khona udlama yamakhundwa. Hayi, usafuna uzohlanzela ngapha. Hayi, kuphonga ukukhuluma ngamumzekelisa ukuthi hayi mina umuntu othembekile unithembeni. Kodwa ungathi udinga indawo yokulala, uyikhuluma amagama kanjani? Hayi, into ezakutshela. Lapha uzangiyenza ke ntshintshi ingqondo. Uzantshintshisa ingqondo manje. Hayi, ngiyacela mama. Cela mama. Ufana baba. Umngani wakho loliyaza nawe mahlalela lo. Uzaphuma ehambe kusuku. Hayi sobulawa ngobhinyuza bulawa sokuyaba ngasondaba zakho. Ngiyenza linganisa izambane legundwane. Hayi ngiphonga ulinganisa la mama ukuthi esintwini. Kodwa hayi ngiyacela ngiyaxolisa. Mangikhulume. Hayi, mawuxolisa khona ungaphindi. Uthembe kodwa uthi abathembekile bona abo yibo tsotsi bona lapho. Uthi umuntu kamlimu abatsotsi bona abantu. Umfundisi wabatsotsi bona lapho. Mina ngiyasonta mama. Lami ngiyasonta kodwa abafundisi ngotsotsi abakhulu. Umfana lona obuyephethe iBhayibheli lana akathi awusamkhulu. Ohamba nemali yami. Ngiyocina ethethe imali. Ngiyena ke sibona. Ngiyena sibona lapho ukuthi ukhamba. Hawu mama shuwa, ngenza umuntu ongozi. Hayi.